Lixaxa medyatê bi sedan salin nokên reş tên çandin. Loma herêm bi van nokên xwe gelekî navdar e, şaredariya navçeyê jî ji bo tezçîlkirina van nokan serî li patent û tezçîla îşareta coğrafîk de. Ev derxaxa medyadê gund bi dîrok û dêra xwe ya qedîm ciyekî navdar e. Li ev gund bi tiştekî din jî navdar e, ew jî nokê reş in. Li xaxa medyadê bi sedan salin nokên reş tên çandin. Li ev ma gund van nokan jî gelekî navdar e. البولگاما المدیات دوران مدیات تینه چندن اما الجمع افصالای الویده گوتینه چندن بلکه جنها گلکی کم بویا افنا چندن یواش گلکی کم بویا پله یواش گلکی زحمت هب دستا چید بی Şaredariya medyadê ji bo nîşaneya coğrafîk serîlsaziya patent û markaya Tirkiyeyê da. Herkes nihal benda biryara saziyê ye. اف جغرافی اشارتیا و ما مراجعتا و کر و نها دوام تکی استحمین تکم نها نتیجه گودر کتن مقاله گو هات ندسته ما دیره هندروی دگله کی قیمتی نشبونا صحتا انسان. Evnok ve kerengê bitem û lezeta xwe balê dikişînin. Li heman wextê de ji bo tenduristiyê jî gelekî baş in. اف نه عینی وکه نحکا سپی چید بی یعنی تکاره بکلینه و چه بکه بگوشتی دناف دا گوشتی چید بی و تکاره بکلینه دباوی ناف زلاتی جی چید بی یعنی بگلک شکلات استعمار کردن افنا. Girtîna nîşaneya coğrafîk ve piştgirêke xurt bide danasîna gund û navçeyê. Di dawiya bültenê